tamane yaya saya sino mo tulad dito na lang mo. Ba, ofeta ikaw, pag ba yun? Lima zara-zara yung isa sa una, no fumato na ako pa dito. At aburo ba ko rin tamang ko naman eh, no tikakay ba rin ang gusto. Motivado ba rin ang gusto. Baon mo bosi-bosi sa kamalo, bosi-bosi sa kamalo. Pero yung kita na bakar-karoon, lamannya bakso tuh dan bakal bulu-bulu sekali tadi selalu sarang lamannya masuk situ oh panikalan situ lupa karena itu bolong obat oh format tuh aku tuh pada itu dari salawat kedua tuh harus itu masalah waktu ini lu langsung ba lamane baga medola satu alun sa ima tila ba guma lamane bakso tahag guma hag lumamin baji tuan iluhan niya abalisi kami de kita salawat apa matuhu ke guma ada di gua ada lawa tamade bari ni lawa sarado do abeli Beritanya minggu gitu nih. Sarah wa oposisi kita mah. Jadi tren mau berlalu di lawa Sarah de Fif. Jadi hadir dan pada fulia di pano fauti yang beneficiasi. Soalnya orang kalai, soalnya orang itu. Oh, itu gue novel lah, cuma fala faktum. Kami tahu gue itu saudara bata betul. yang jadi bulu situ lah tahu sebenarnya tahun saya ada sama Waras Sostek ini adalah Rasa cago rasa. Ay, siya mo lang yan Nasusin na nga nakain na mga lalabuan. Kung nasa to mga lalausan, nasusin na nga nakain. Tingin ko sila nasukan. Tangan sa audio. Yan dumi-dumi yung di bang ma o ano at ito ay bang gulo. Ini dunia. So ay gulo ko na ka. Laban ni ba mo bodo bikin eh. Labi ka kaya ito yung Manilo ya ano din kadi siya namani okay kaya wala sa pwede namani naroro ana gusto ko di ba naman namani so din ya malabaw namani hadi ata Buli kaya kita kaya na agad at tumidagi namani kay sir na si mapailas ay padayon at naghihala ngayon hindi bilaw so man koda malaw na do mamani at pa kami foto-foto ko baga po kay layan ko pa foto-foto ko baga po ito ho yami sa wadon mamani dito masuk din sa ato daw yaga mamani bulu sa duay mamani bakaya Tiba pe kung mabalibili at rimina unalu kung makabasa na doon imena yang ito si Tunungasi ito ito bato hindi nila di tingabo jadi adalah iti mapuma kuni yakni salawa sa bato ulis mana Lau salawa lalawa umusa Fefu hata si mobilingay gumana na rumah behedi si mobilingay gumana rumah si tu udah salawa 5 betul to Isa idani Mamanya bang kumal maadu ay budo to Lalu ay hulo no Tiempo bang Lu si Fariago ita Abong isto talu Isa
Jadi sino itu terjadi. Lamani balalahu ni basumu faila sabah. Oke lamani bulu-bulu anak. Yo menal itu rebotu ba. Lamani itu balala taruma behetu. Kulmo itu sanuri sabala bagusa. Kai hak itu ama. No. Ayah bayi bulu itu banyak. Masa cuma besok. Kita nggak kalau kayak malah tua. Berarti kita udah maganda rumah oh. Ina si panita. Ina gina lima foto. Maka tulis sila kau sih. Ila dulu. Ida minuto na mukhang hari baka iya buong basa radio. Tapi sebenarnya kamanit wa atu duma. Oy baka sa sakon. Jadi huris mano ba isa wa? Lau tamani sawa lu semana wani mau ayah bayi bulu litur basu lagi wani ko kala manugara. Maado bayi bulu itu matuhuk ke gibo. Matino ko do. Asar itu sama orang. Asar itu. Ani sawa. Atau mungkin ibu. Sinunya bawa itu keluar bisa tahu tahu. Aku anu dulu sama. Atau hukum anu terus musik dulu dasar itu dalam. Mana tahu itu mana dulu. Lau. Hukum. Lau. Esa satu malah bagusan. Esa pakai lemane usah. Kamane sawa. Satu. Timakai bertanda bersih, kita pakai bertanda bersih naon. Lamanya pada modal satu, atau toko besar. Ilmu dan berdua sih mau yang kita mau pakai sih mau. Sinunya balalah halu, aja lamanya suka kalau lagi raih. Untuk asalkan harus satu menghalu asal itu. Terus satu obat itu. Saya mau ini tuh kita lawan kota. Situ ada namanya komiku, pas situ lo komiku. Itu satu tuntutan yang bakal lagi raya, tapi semua sapung favorit selalu. Hizai. Amani hukubun awal hukubun putusan. Hukubun awal tahu tinggi pun si mama si favorit. Hukubun putusan tamani. Lu sorry malu dulu ada dulu. Bagi dunia sebenarnya lawan. Tahu mikir si mama hago otak ngapain? Amani hago putukan, fabrituk token muna di mana? Ay tarik itu ya. Gis. Para lagi pati bahu. Gis tanya ka bibi bagi itu. Maka tuh yang mau sesetera di sana. Ada di kuadran. Ada temannya Pak. Belum mau dulu saya bukan kemalah. Sarau menjenongi kuasi ke mana pada celu nama puluh. Dia tu nama kan. Jadi gua sosial itu berlaku mau sebelah. Jadi mana soal jenong yang monoton. Oferta ya jenong puluh kerja namanya. Eu ainda que eu ia ficar fazendo a dúvida, mas não assistir como foi ali. Kata mana itu satu dah. Mau pergi saya dan dia bang bukan itu satu ia bang apa? Mulai kira. Jadi dari na lufatigo na kumi ma fanyag kumi buru. Lufatigo apa salah? Lalu bakato ina lo itu kumi ang may sinagawa. Ni ang mulai sinagawa sa lufatigo firma. Lufatigo pa Ilawi. Inagu inasidele tabe ebuhu. Ama epile tabe ebuhu. Inagu inahadile tabe ebuhu. Ama fitole tabe ebuhu. Iwa matarile tabe ebuhu. Ama famole tabe ebuhu. Ama hatile tabe ebuhu. Salawandale tabe ebuhu. Afuru balugu moro madobele tabe ebuhu. Hey! Inagu ina soni le bitema bebe.
Satua mata-mata limite mabul. Kau sale hayal bulu. Sawan bulu hayal bulu. Ini sekirabu ina tuale siapa ngasih limite mabul. Sawan ale limite mabul. Ina satua malugu makabara. Jika kian limite mabul. Hey. Liwang bunga masame Kepala desa bersekretaris dan ketua UPD. Satu anak kalau bermusim selain kita kemarin salawakan teman-teman dengan mengenai atau dengan lu maupun semua salawat pertama pasti lemoroi kemimbu salawat mereka lemoroi kemimbu apa tuh mereka lemoroi kemimbu furamalu kumoroi batu lemoroi kemimbu satu si aile mori kemimbu satu ama inasoni banomo adeyo mole tate mabu fono watali kusita silu mazarazara nasiri paruna tate mabu salawan ule tate mabu bernada tanole tate mabu hitru satu sele tate mabu salawat bapak makamawa le tate mabu salawat bapak malik le tate mabu kita satu bapak kuadi le tate mabu bapak kepala desa le tate mabu bapak sekretaris desa si mopi aparat le tate mabu bapak ketua BPT tate mabu kita unu batali fuseta bapak nuadi le tate mabu boleh wanguga ita sangetu golora ba salera bebe hau bebe Masalah cabut.